Marković i on je po zanimanju profesionalni telohranitelj. Kao prvo pitanje postavila bih vam čime se vi to u stvari bavite? Posao profesionalnog telohranitelja ili zanimanje profesionalnog telohranitelja je u stvari čuvanje nečeg života. Dobro. A još jedno pitanje, koliko volite svoj posao i zapravo to čime se bavite i kako usklađujete svoje slobodno vreme, dnevne rutine sa pomenutim poslom? Da bi se neko bavio ovim poslom, mora izuzetno da voli svoj posao, jer ovaj posao traži totalnu posvećenost 24 sata i često zanemarujemo svoj privatni život i nemamo vremena ni za šta osim za život našeg klijenta. Dobro, hvala. Svaki posao naravno da ima i svoje negativne strane. Da li ste nekada poželeli da prekinete da se bavite ovim? Iskreno nisam. Bilo je tu poteškoća, bilo je svačega. Ovaj posao koji nosi visoki rizik što se nekih zanimanja tiče i dešavale su se mnoge neželjene situacije. Bio sam i ranjen jednom prilikom, ali nikad u suštini nisam želeo da ostavim ovaj posao i da ga napustim, jer kao što sam malo pre rekao, imam tu privilegiju i zadovoljstvo da radim ono što volim. Dobro. Da li ste nekada branili poznate ličnosti i ostale popularne? Svakako, ovaj posao podrazumeva uglavnom neku diplomatsku bezbednost i pratnju VIP ličnosti i bilo je tu mnogo njih sa estrade, između ostalih može se vidjeti i na ovom zidu, možemo vidjeti neki od njih, to je Jelena Karleuša, Goran Bregović iz sveta muzike. Bilo je tu dosta i političara i manje poznatih, ali ne tako manje bitnih i životno ugroženih ličnosti. Dobro. Znam da ste učestvovali u snimanju raznoraznih emisija i ostalo. I kako iskustvo imate sa tim? Imam jako pozitivno iskustvo, zato što su svi ti nastupi u javnosti i sva ta neka snimanja doprinela popularizaciji ovoga posla koji je kod nas ne toliko zastupljen sa te neke profesionalne tačke. Da, dobro. S obzirom da držite i školu obuke, koliko je teško i naporno sarađivati sa početnicima i uputiti ih u pozitivne, a i negativne strane koji nosi ovo zanimanje? Nije lako raditi sa ljudima koji nisu imali dodirnih tačaka s ovim poslom, želeli bi da se bave istim, ali nije mi teško raditi sa takvim ljudima zato što imam puno iskustva i znanja i umem da ga na pravi način prenesem ljudima. Dobro. I na kraju, koje je starosno ograničenje za bavljenje ovim, prosto neke godine i ostalo? U suštini, za neku osnovnu obuku potrebno je da kandidat bude punoletan, a starosno ograničenje u našem poslu i ne postoji, zato što se ovaj posao uči godinama i što si iskusniji, to možeš preciznije, bolje i više da brineš o nečijem životu, o svome klijentu i malo je poznata činjenica, ali uglavnom sve visoke zvaničnike čuvaju sede glave, što nam dovoljno govori o starosnoj granici. Da, jasno. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i tome što ste podelili sa nama pozitivne i negativne strane ovog posla, kao i uopšte ono čime se vi zapravo i bavite. Bilo mi je zadovoljstvo, veliki pozdrav. Hvala.